okotoni ro monro siaga iganna gurua rilalanna atutungetta maka da iro idi turi lebo na tanai termasuk kalima iro masahoroe maka da iro idi turi lebo na tanai angka wattu matu tulisur mangolor ipong Allah Ta'ala angka wattu matu pasti lisuki mangolor ipong Allah Ta'ala magay na sa iro atutungan nipa ang kami mato batasan na aga batasan na sa pong Allah Ta'ala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun ajalan na umuruk na tawe dene tambayi dene kurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sitina jasi patarakatan ra'sukuru kemarajata lauri sisi raja kuasanna pong Allahu subhanahu wa ta'ala nasabak pamasena na niya kamasena lau padari di manang natu pada angka hadire papulay parintan pong Allah ta'ala rilalan na yawatwe yaitu salat maghrib berjamaah dengan jamaah masjid masyarakat Patobong Lebolong Selatan bersama tim Armada Safari salat berjamaah. Mudah-mudahan pada lolonga ki baraka pamasi poleri pong Allah Ta'ala natu salama rino salama ri akhiramati insyaallah. Salawanan niya pasalamu ala rasulillah birna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz zulumati ilan nur. Jamaah maghrib insyaallah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu idi umat selenge rigo angkana ki nadapir ya sangi wattu terutama ya sangi wattu sempajang pasti rilalan atita angkai matto agaro namurosidi angkai pangolina pong Allah Ta'ala rialeta melalui Pak Bangi. Yang kedua yaitu idi umat selengnya sangi to matappa angke matorialal na tita makadaya ko angke pangulina pong Allah Ta'ala riya sangi wattu abang wattu sempajang berarti angke rilalan na tita makadaya waji ipigo riya sangi sempajang. Itu Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah. Sisa di saat angke kesadarannya realita maka da iya rukuban ni tawe tami wate pangulina po ng Allah Ta'ala nakan naki kewajiban untuk pigo iparentana po ng Allah Ta'ala maka okon ni romonro
pacobaan po ng Allah Ta'ala antara godaan setan dan godaan iblis. Apakah kita langsung menjawab panggilan Tuhan atau tidak? Di sisi lain, iaitu ampainatullah pigau perintahna po ng Allah Ta'ala nasaba sadar ki maka da iro idi atamiri po ng Allah Ta'ala. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Iya ko makadai ki ata mega to morumo di napahang makada agar royasan ata. Iya ko bicara taulino ki riyasan ni ata Bapak Ibu sekalian, ibuka isajarana tutungangi ya tukong katau mancaji ata ripada padan na taulino pa. Aga bahasana tau mancaji ata pulupan ni nariko parentane puakku de nawat di deku pigaui namo maninyawaku kusau asalaku pigau mi parentana puakku yero ko bicara atutungan ngitau pa. Jadi atukong katau biasa mancaji ata ripada padan na taulino pa itamui gare rela makarubangi sininna anu napunanya demi pakariorioi puanna makotoni ro idi risesena riasannya to matappa nasaba yasannya ale atari pong Allah Ta'ala maka ya kuragai semaksimal mungkin irilaka sininna watutta irilaka sininna ya punanya ipake untuk taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga irupo ng Allah Ta'ala napurio napurannuki natululungan riona nelolonga pamasena natu salama lino salama akhirat insyaallah. Tu jamaah maghrib insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okotoni ro monro siaga igana gurua rilalanna atutungetta maka dai iro idi turi lebo natanai termasuk kalima iro masahoroe maka da iro idi turi lebo natanai angka wattu matu tulisur mangolo ripong Allah Ta'ala angka wattu matu pasti lisuki mangolo ripong Allah Ta'ala magay na sa bairo at tutungan niya pa ang kami mato batasan na aga batasan na sa pangalatala idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun ajalan na umuruk na tawe denay tambayi denay kurangi berarti iro at tutungan niya makanjak pahangi sebenarnya maka da iro idi turi lebo natane angka rahasia dener lemisan ke gairo upanna natumate jalo gare tanay mana ki angka misan yaleno ko kadaya pam na mate upat mate de patisangi tapi pasti mate ki matuto sadia menemuki gamate meloni oke lah kuetane ki makada meloni pasti de tapi iro pakutana selanjutnya aga tapas sadia melo mate aga tapas sadia melo mate. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasapamulan na risese na riasangi ipasadia alimati. Aga pasan na po ng Allah Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak lalu ki gagamate sebelum berserah diri kepada Allah. Nah, tau matau melebihin kehadir. Ia rasangi berserah diri kepada Allah gampak garu kira-kira gampak ga kira-kira
ia ko sepintas magampalada ipau, tapi ia ko melo yuret stasi di sidi utanai ni gare aja lalu ki gaga mate narekode napa mutama kategori muslim, yaitu berserah diri kepada Allah. Nah, agama loyala ukuran nomor sidi nasaba iya idi tu kiri lebo na tanai aga yola na tutuo wattu iro wattu ya punai na reki po ngalatala yola 24 jam 24 jam. Kira-kira iro idi oko atita akalatta tuo iro wattu tapunaye idi gapuna atau pongalatala puna watue pongalatala puna, tapi idi ia kesempatan pergunakan semaksimal mungkin. Itu Bapak Ibu sekalian, minimal garisina ia kopura ki mas sempajang mengeribi nange, kopura ki mas sempajang mengeribi nange. Ia garo idi okwatita tapas sadia me manelita makada matu masampajang isa sika. Ia pura ki masampajang isa matu aga si ipigau napa nadapi subuhe. Pura si ki masampajang subuh ya toro sialeta makada aga ipigau napa nadapi loroe. Nadapi loroe riwatu prata masampajang loro aga si atoro kay nasabari nadapi watu sampajang asarae. Latu mengeribi dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Itu satu, napai masalah waktu. Yang kedua, nasabah ini turi lebo natane angkayasa kehidupan. Agaro tenaga. Apa ya ko mati tahu itu kade nagaga tenaga napa? Iya ro tenaga ya punaye menurut kemampuan tak ipakai maga, ya, ipakai maga. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, dipakai mencari ridha Allah atau dipakai mencari kekayaan. Ya, atau dipakai mencari kehidupan. Ini Bapak Ibu sekalian, maka tenaga ini memang mau dipakai karena Allah yang kasih untuk dimanfaatkan, dipakai untuk beribadah, dipakai untuk beramal, dipakai untuk berusaha. Untuk apa? Mencari ridha Allah. Bagaimana cara mencari ridha Allah? Ia rokorio na pongan ta'ala isapa nomor sidi makuraga ki pigo isininna na perintange, makuraga ki pigo isininna na perintange, terutama yang dinamakan ibadah wajib. Semoga je wajib ya, ibadah wajib. Yang kedua, setiap waktu kita pakai apa? Apakah kita selalu mengingat Allah atau tidak? Ittaqillah haitsuma kunta. Atappa kiripong Allah Ta'ala itau kiripong Allah Ta'ala risinin na wattue kegi ki monro. Itu perintah. Ittaqullah itau kiripong Allah Ta'ala. Termasuk okoniro tau Bapak Ibu sekalian, okoniro mangatoro rilalanna atutungata. Aga natoro nomoro sidi natoro ni pongan latala makada iro akka ajewe kedo na lima sue na limae lapa na berikadae pekono acarana aja tuma dosa. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, pekono acarana aja tuma dosa. Itu Bapak Ibu sekalian, papedale na periki pong Allah Ta'ala melo yaga Bapak Ibu sekalian, melo ipake makamala
melo ipake makamala. Bapak Ibu sekalian, ai digatau kapat dia nakan nai. Biasa ki kapat dia tu masampaja nataro rep pade. Hah? Biasa ki. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nala ide cengpong Allah Ta'ala. Masarro malebi, masarro pakamase na iya maraja dampeng. Ia elona pong Allah Ta'ala. Nelora ki makuraga sedemikian rupa. Pekunwa carana aja na tatakalupa rialena. Termasuk papidalik na waringin kuangi. Makanya angka aturan uku agamai. Aga salah sidina makadai. Ia ro sampajangi as-salatu ala waktiha. Ia sampajangi angka wattuna. Ya. Tetapi harus ki mapahang. Iro wattu edena cikdi. Saya ulangi. Ia sampajas wattu sampajangi edena cikdi pa. Risesena tau matapae. Risesena tau mapahangi nisasarana. Ia tidak marah masawur irisanya, maka ia waktu sampajangi awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Ampun kamu pakai waktu sampaja lenero. Awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Kamu pakai waktu sampaja lena. Tadi ke gereja loh. Angkau pakai waktu sampai jalena. Hah? Angkau mau apa? Waktu aga. Yolona waktu monrina waktu itu Bapak Ibu sekalian. Nah sebab ia sampajangi digaga alasak dene pigau. Ya. Makanya ya kode nerulle pigo ripamulan na wati tengah-tengah na yola. Ya kode nerulle mola tengah-tengah na capa-capa na yola. Tapi namo capa na deto na yulle mola oleh pamulan na. Yolo na wati aga yero. Apa irisan ni makadai mawata yola pamulan na watatu yola tengah na watatu yola capa na. Maka mesti makuraga ni agaro. Yolai yolona watue sampajang aga sana sampajang kasara tu Bapak Ibu sekalian. Cuma syara'na engka ia pernah kasara tawe komagai dalam keadaan perjalanan jauh. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ipalaba ki makasara tetapi perjalanan jauh. Ya ko syarat fikih 83 kilo. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi angka to waktu dek na yolona leto na yola pokokna. Apa itu pokokna terlupa? Pamula togiha tengah na togiha capak na togiha. Apa itu syarat nesanya sampaja pak? Ia kuanakan nami matoki haripa. Ia mana neruli mola pigo iparintana po Allah Ta'ala. Capak waktu mani. Namo maniro napai sirakang. Napai sirakang. Nakbana asara iri waktu loroe. Maka Allah dalam hadis Rasulullah mengatakan masih terhitung waktu salat zuhur. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dek sisa nerle mulai rotalwe pa apai. Dek niola yolona na sabak dek tu malalam mabela. Dek to nerle mulai talwe pasalangi na sabak pamula waktu pertengah waktu akhir waktu. Apa boleh buat yolai munrina. Aga munrina jama. Magene jama. Nomor sidi karena kita perjalanan jauh. Yang kedua dalam keadaan darurat. Ya, ada hal tertentu mau tak mau
mesti dijalani. Dene rule mola waktu pernapatan tu pengalata lari sengisi di waktu sempajang, maka dibolehkan jamak sesudahnya. Jadi itu pak sempajangnya 5 wattuna. Iya. 5 anrawattu nataru Allah Ta'ala menurut penjelasan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itulah sebabnya de gagal alat de tu mas sempajang sampai makna ia sempajangi onro wajibna ya kode mulle tatonge tudakko ya kode mulle tudange liuko na masih semua pakanjaki bawa ni peringaramu kiaman wa qu'udan wal ala junubihim. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ini Bapak Ibu artinya apa? Iero idi sadar ki maka da melo ki mangolo ripong Allah Ta'ala meki lisu ripong Allah Ta'ala aga ipas sadia na wadiki insyaallah salama mangolo ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tu biasa Pak yala contoh koe Bapak Ibu sekalian angka punggawata ya angka punggawata Iero punggawata angka jama-jama nareki na toroka ki wattu iya mujama waka wattuna iya mujama maka wattuna iya mujama maka wattuna. Pertanyaannya de apa tapi go perintahna puangi angka perintahna punggawata pura ki na toroka wattu pura ki na toroka jama-jama na de tapi go i utanai ki gare matarrumo ki romangolo rialena ha matarru ki romewe si runtu tanai ki jejolo tagalingai ibu angka punggawata nareki jama-jamang natoroka ki watuna na deta pigoi matarru ki lo mangolo ga ha magi ta mitau ha apa mitau ki ipasala mitau ki ya ceki mirot mitau toki lai pecah kero caca nih kira-kira Allah Ta'ala pancaji ki mereki dalle mereki atutungan mereki papenyamang luar biasa nareki atorang nareki jama-jamang asam pajako apuasa kunadapi watuna sama kero tanai ki gare de tapi gaui matarru ki romate matarru ki rola si runtu puange itau ki de tapi melotonia apa amatangi tanya elota. Ini Bapak Ibu sekalian ini persoalannya Pak. Di saat manusia yang membuatkan aturan dalam hidup kita, kenapa kita takut? Tapi dikala Allah yang memberi aturan, kenapa kita tidak takut? Cocok nih kira-kira? Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Ia ko taulino punggawa pecaki. Ya. Ia ko pongalat taulino pecaki. Riside jama-jamang kawat di mo pisapa jama-jama lain betul tidak wadi mo pisapa jama-jama lain tapi aku pengalata lepecaki mancaji anggota ya kira-kira magani ini Bapak Ibu sekalian ku pengalata lepecaki miki lauke ga kira-kira ini Bapak Ibu sekalian iya na mega dena sadari taulinoi pahe iya na mega dena sadari taulinoi nisang alena sallang ya ma bicara sallam ipa ya nisang alena sallang nisang akawajibannya pole ripong Allah Ta'ala ya sangnya sallang aga kewajibanna nisang alena makada hulle pigaui iya parentai tapi dena pigaui magaro kira-kira papina dita yeah. Taulino lagi mipacaki kumanca dia anak guru ki naliwat tauta
Maga na ko po ang Allah Ta'ala, okay din na pacaki, mancaji ata, tapi nagari si bace de, natutu ilala daleta, yeah. Natutu ilala daleta, dalle aga natutu, yeah. Ya ko mapamulay natutu lala daleta, mamulani ang kaanrita salah, angkaan rita sapa, iya, maga tasad di papina dita, iya rokonan rita sapa ina palin na kemana kita win ada ina wat ditandre, ha, dedi andre, ongko, hobi, andalan, tapi iya ko yandre, abala. Kira-kira menurut ini Pak, tanyaro iro garisi pacala boleh ripong Allah Ta'ala pamulang atau paparingera boleh ripuangi, namulai natutu lala dalit tacede. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ya. Yeah. Pak kita nagata tacede dalit napuangi. Ya. Yeah. Biasa maka terang, makomol lau narang mamule ni kabur, ia namanya mau kutumak kacamata, tapi tiba-tiba lanyak kacamata ata, maka tasat di papena di telanyak kacamata ata, dan nyaro kira-kira pacalanya ro, atau minimal dero kira-kira tamasesa. Ya, mata jauh kacamata mi andalana na yato narolanya, maka saya di papinadita. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Depan yang lain-lain, maga ni kira-kira sesana papinadita, narek ko na kurangi cede dale na puangi, peko cara na kurangi dale na lekipat diisi, utanay kigare biasa ni runtu tahu manyama mapat di sini, degaga sampai ke biasa makanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, aja kata lebih reng. Ya, aja. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, ini ya kau mapat diisi angka mau papak kuraga lebih, wadi mau pakai mandri pabura, wadi mau pakai cabu isi dan seterusnya, angka mau pa. Tapi coba negare, pasangkai sogina tahu pasangkai egana waramparana, pasangkai kanjakna bolana, pasangkai kanjakna otona, dan seterusnya. Cantikna bainena, geretakna lakaina, kamara, na cau hotele kamarana, na kada buku bale, tanai kigare, na kada buku bale, angka mo pa angka na waramparata, tenggera ga waramparata ko na kada ki buku bale, maka dia tahu sogi ka, mega otoku, degaga na tingerangnya rupa, aga meningerang, ya menihe cik dia, aga kor tagala cik buku bale, maga lopo na buku bale, pada pajalo pada bulu tapi ko iro si ditasakari tiga rota, yakin 1000 yakin dia naga angkat nalino beserta isinya, betul tidak Pak? Dia naga angkat nalino lelongisa narekona kada ki bulu bale, buku bale Bapak Ibu sekalian. Jadi rupang Allah Ta'ala komelo sesaki melo calagi ada saja Bapak Ibu sekalian. Ya naru ampai nasuruh ki pong Allah Ta'ala aja ki gaga takkalupa rialena
supaya sininna atu tungata de gaga tau memat de gaga masalana de gaga tau de gaga susana tetapi ia ko kolemuki pong Allah taala sandre wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja nigi tau terima kanja tau tepat nari pong Allah taala sininna urusanna sininna masala yoloye tari angkaleng lalak palomo rialena tari na bukaraki alomo pong Allah taala. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Pak dega tau dega susano koe tanai mana ke gare dega susah tak dega masalah tak dega ga tau lepa ukuresan Yesus sama masalah Pak ye matoa ki melo ki asam malolo sesato betul ye malasa ki natumelo madising masih satu ye betul kasiasi ki natumelo sogi liwa pasti sana. Ini Bapak Ibu sekalian dan dirahmati Allah ite tawe madeceng nai di stres abalato ye yasanya masusah tahu dega anak-anak yasanya meraja dereke tahu dega anak-anak mak dereke pitau engkai betul ya waktu na dega anak-anak pak dereke pegawai susah pasal di degaan we si senang ke anak-anak mak dereke sih sesa pasal yang ke anak dega agak semua salaman jam-jamang coba ya lengi degaga ya degaga anak mak dereke angka anak mak dereke angka lala tau liwat dereke na na sadar ega panyama ya rengi aja pak dereke kina kerai masih saka aga jerwe ga anak nana iko je tu maki buaya nana iko tu cau de cia cau aga pak dereke ko dengan aku ini Bapak Ibu sekalian we sesepenasa ega panu remu jeroy nana iko aja tu siapa aja iko tu ciacau aja nama dereke anya menyemangi bawa di rumigai magi Pak nasabak tasik dia tahu na pancaji pongalatal angka mato dalle na angka mato totona angka mato jodohna jadi proses bawa nih aja na tak dereke ini ya palekong ka masalah ilau doan diri pongalatal aku ragabani pakanjaki apa memang ini taulino jama-jama tak hanya makuraga mima pedeceng persoalan sukses atau tidak bukan urusan kita urusan Tuhan betul tidak Pak ya. apa carana Pak maka dari carana ulama itawe anak-anak ulama mana tuh baikan japagah guri atau matana guru mana tuh anak nama tuh nyama pacaran nama koiro di apa nak kuaro Pak nah sebatas dia tahu memang angka dalek toto purana patan tu pongalata le realitina ini tomatawi agami pale isuro mi makuraga bimbingiri decenge na tuju di recenge na sabari wad diki lolongangi decen na lino decen na akhira poleri wija-wijai tapi yang sanya dece Pak angka garsi na kibuah pongalata lah inna ma'al usri yusra beserta kesulitan pasti ada kemudahan jadi ia tumpong Allah ta'ala Pak tanya nyaman na poloyolo susah jolo ya susah jolo tanya nyaman jolo susah jolo Bapak Ibu sekalian ya bertanya ke gare kutumalo biningan kege loyolo nyamangnya atau susah kutumalo biningan kege loyolo nyamangnya atau susah ya komelo mak bene tawe menyamba garotita komelo mak bene apalagi dia kota naugi aga padareke tomatawe
uroni mana anak-anak agak pandrasai di menre. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi yang namanya rezeki jodoh, Pak, Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Kita hanya berusaha. Ya na tu angka madari terjadi maka daya kumelo pak kita mata dena ya wedding. Maaf na ya pole. Nasaba ia dalle pole ripuangi. Itu Bapak Ibu sekalian. Angka tahu dene bayangkan dena baine, dena berkeluarga, tapi dena pole ripuangi, degaga pole ripuangi. Akhirnya dena jalani resangi kehidupan seperti itu, Pak. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Makanya dalam hidup ini memang Pak perlu kimak guru, perlu kimak tolit-tolim madeceng, perlu kimak kita madeceng, perlu kimak paham-paham madeceng, supaya tuo ki relebok na tanaye aja na mega susata apa deje tu gaga to diga susana tapi yero yakuragai pekko nu acarana aja na mega susah tapi yakuragai pekko carana na mega nyamang mawatang ngapo ye pade puy mang mawatang irode pamege nyamang ye mala kada megangi susah na nyamang. Itu Bapak Ibu sekalian. Coba rekotan itu ngaki. Kega mega nyaman na ko tumalu biningan. Susana to nyaman na. Ha? Susana deh. Maaf lu nambelo mana teh ma beni malakai. Ngani sama kada mega susana. Tapi itulah kodrat manusia. Iya. Siap berjuang, siap bertarung untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kenikmatan. Angka nyaman nataru puangi okoi makun raye. Angka nyaman nataru pengalatala okoi uroneri sisena makun raye. Makanya ia pernah si runtuknya mengiku purai si bawa ipallo bini ngepi. Bapak Ibu sekalian dimudahkan Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya ia rupa ngalatala maka dai wa idza qudiyatis shalah pantashiru fil ard nariko purano masempajang salaini anram sapani rioran nunna puangi ko purano masempajang artinya aga ya roko tu masempajang ipakanjakin ya si sumpungan ngeri puangi pakanjakitoni akalangi pakanjaton papinadingi pakanjakitoni sininna pakuragai ya sorongan dari Allah Ta'ala purai mati ro napa isapa lalan na purai puangi oh ya ko pura kama sampaja loko ka mati na makanja loko ka mati na makanja loko ka mati na makanja nasabari insyaallah Bapak Ibu sekalian dolonga ki decen na lino decen na akhira insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian asip peringarangan iwat tu CDE maki gune pada di mana na wadiki pada salama lino salama akhira insyaallah. Nasabah ya roy sange tutu ngapa memang nariki pengalatala kebebasan memilih jalan hidup, tetapi yakini memilih jalan hidup bukan semau hati, karena Allah sudah memberikan pilihan mana yang engkau pilih supaya engkau bisa selamat di dunia, bahagia di akhirat kelak insyaallah. Amin ya amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang dimaafkan akhir kalam. Allahumma hamna bil Quran, Allahumma dakhil jannah bi syafaatil Quran. Allahumma dakhil jannah bi syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.